ইমানে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক আজিৰ দিনত হৈ পৰিছে এই টপিকটো আৰু যিজনে এই টপিকটো সিলেক্ট কৰিছে thanks to the organizing committee, thanks to the youth president, youth secretary and all the committee members for giving me this wonderful opportunity. तो आज का जो टॉपिक है ये वो है कि एडिक्शन इन मोबाइल एंड लाइफ करियर, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। लास्ट जो संडे था, लास्ट संडे में मैं पासीघाट में मेरा जो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम यूथ लोग हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट किया था कि ये जो CYD प्रोग्राम है यहाँ पे ज़रूर आना है और यहाँ अटेंड करके आपको जाना है। और जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको काफ़ी सारा जो है ब्लेसिंग्स मिलेगा, काफ़ी सारा सीखने को मिलेगा। और जब आप यहाँ से वापस जाएंगे आपको खाली हाथ जाने नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिलेगा। प्राय যিবিলাক বাচ্চাবিলাক আছে এতিয়াৰ যুগত তেওঁলোকে নিজৰ দেউতা বা নিজৰ মাৰ মোবাইল খুব ইউজ কৰে আৰু এই যিটো মোবাইল ফোন ইউজ কৰি আছে তাৰ পৰিণামটো কি হয় আৰু যিটো টপিক দিয়া গৈছে মোবাইল ফোন এডিকশ্যন আৰু লাইফ কেৰিয়াৰ, দুটাৰ মাজত এটা কানেকশ্যন আছে আৰু কি কানেকশ্যনটো ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাম। কানেকশ্যনটো কি আছে এই মোবাইল ফোনটো আৰু লাইফ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে, দুটাৰ মাজত কি সম্বন্ধটো আছে সেইটো আমি চাম। আৰু লগতে যদি কোনোবা মোবাইল ফোনত যদি এডিক্ট হৈ গৈছে, আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে সেই এডিকশ্যনৰ পৰা মই কেনেকৈ ওলাই আহিব পাৰিম, সেইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হয়। আজি যিটো মোবাইল ফোন, সেই মোবাইল ফোনটো এটা এলোপেথি মেডিচিনৰ লিখা হয়, এটা ইংৰাজী মেডিচিন। एलोपैथी मेडिसिन जितना अपना ज्वर है, अपना जितना बॉडी टेम्परेचर खूब बढ़ी थके, जब आपका बुखार होता है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह का फ़ारेनहाइट, तो डॉक्टर क्या करता है आपको प्रेस्क्रिप्शन में पैरासीटामोल टेबलेट लिख के देता है। और जब आप वही पैरासीटामोल टेबलेट खाएंगे नो डाउट आपका बुखार जो है वो उतर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अगर पैरासीटामोल टेबलेट जितना खाना है उससे अगर ज़्यादा खाएगा तो आपका बॉडी ऑर्गन्स जो है, अंदर का जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। अगर आपका कहीं चोट लग गया, अगर आप अधिक मात्रा में अगर आप पेन किलर खाएंगे नो डाउट आपका पेन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा और रोज़ अगर पेन किलर इसी तरह से खाते रहेंगे तो आपका किडनी भी ख़राब हो सकता है। तो ठीक उसी तरह ये मोबाइल फ़ोन भी इसी तरह से है, अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपका हेल्थ में कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर लाएगा। मेंटली हो सकता है या फिजिकली हो सकता है, बोथ, वो मेंटली भी एंड फिजिकली भी। लेकिन जब भी मैं शुरुआत करता हूँ मैसेज, तो मैसेज शुरू करने से पहले मैं कुछ ना कुछ जोक्स ज़रूर सुनाता हूँ, आप लोग को बोरिंग नहीं लगने के लिए। आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और बीच बीच में हम जो स्टोरीज है वो स्टोरीज भी बीच बीच में सुनाते रहेगा ताकि आपको बोर ना लगे, आपको बोर नहीं लगना चाहिए। और साथ ही साथ हमें कुछ नॉलेज भी मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो छोटा सा मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। एक दिन एक गांव पे एक विवाह था, शादी था, तो क्रिश्चियन लड़का है। हम लोग जो क्रिश्चियन जो लोग हैं, यूथ लोग हैं, हम लोग को क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए, है कि नहीं। बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। तो विवाह था और विवाह के समय में जो दुल्हन था, दुल्हन का पिताजी बहुत खुश है कि मेरा बेटी का शादी है, और उन्होंने क्या कर दिया, कार्ड छप दिया, इनवाइटेशन कार्ड। तो इनवाइटेशन कार्ड में उन्होंने हर किसी को इनवाइट किया, उसमें लिखा हुआ था यू आर कोर्डियली इनवाइटेड टू द होली मैरिज ऑफ XYZ। लेकिन नीचे में छोटा सा अक्षर में एक सेंटेंस लिखा था, कृपया करके जो लोग दारू पीता है वो लोग ना आए, कृपया करके जो लोग दारू पीता है वो लोग ना आए। तो दूल्हा जो है ये बात को बहुत सीरियस ले लिया और काफ़ी ऑनेस्ट भी था, तो वो आया ही नहीं शादी में। तो शादी में आया ही नहीं। तो क्यों?
क्योंकि वो कभी कभी छुप छुप के दारू पीता था। तो इसी तरह से ये छोटा सा एक चुटकुला था। हम जो है ऑनेस्ट तो होना चाहिए, साथ में स्मार्ट भी होना चाहिए और वेल अवेयर होना चाहिए। जो ख्रिस्टियन जो हम लोग हैं यहाँ पे जितने भी यूथ लोग हैं या যিবিলাক যুৱক আৰু যুৱতীসকল আছে হয়নে নহয়, আমি কি হ'ব লাগে, আমি যিহেতু খ্ৰীষ্টীয় আমি প্ৰভু যীশুক আমি বিশ্বাস কৰোঁ, সেইবাবে আমি বহুত স্মাৰ্টো হ'ব লাগে, ৱেল এৱেৰো হ'ব লাগে যে মোৰ চাৰিওফালে মোৰ আজিৰ দিনত কি ঘটনা ঘটি আছে। আমি ৱেল এৱেৰনেছ এটা থাকিব লাগে আৰু লগতে স্মাৰ্ট হ'ব লাগে আৰু বহুত স্মাৰ্ট হোৱাৰ প্ৰয়োজন আজিকালিৰ দিনত। প্ৰায় যিবিলাক আমি বাহিৰত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া কয় নৰ্থ ইষ্টত বহুত ট্ৰাইবেলবিলাক আছে, ST আছে, ST শ্বেডুৱেল কাষ্ট শ্বেডুৱেল ট্ৰাইব ST। তো এই যিবিলাক ট্ৰাইবেলবিলাক আছে এই ট্ৰাইবেলবিলাকক কি কৰে ফুচলাই পেলাই তেওঁবিলাকক খ্ৰীষ্টিয়ান বনাই দিছে বুলি কয়, কিন্তু তেনেকৈ নহয়। উই আৰ ৱেল এৱেৰ, আমি বহুত এৱেৰ হয় এণ্ড উই আৰ ফৰ বেটাৰ এণ্ড ফৰ স্মাৰ্ট দেন দেম। আৰু সেইবিলাক কি হ'ব লাগে, যেনেকৈ আমাৰ অফিচিয়েলে কৈ গৈছে যে UPSC এক্সাম আৰু যিবিলাক এক্সাম আছে সেইবিলাকতো আমি চেষ্টা কৰিব লাগে, আগবাঢ়ি আহিব লাগে। এটা আহিম আমি मोबाइल फ़ोनों ऊपर। प्राइमरी स्कूल में एक दिन एक टीचर आया है और उस टीचर का नाम अंजलि मैडम था। वो टीचर वो स्कूल पे आया है और अचानक से आके अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को उन्होंने कहा कि आज मैं एक सरप्राइज एक टेस्ट लेगा और आप लोगों को मैं एक ऐसे राइटिंग लिखने देगा और ऐसे राइटिंग में ऐसे का जो टॉपिक होगा वो है मेरा जो इच्छा, माई विश, इच्छा के ऊपर। तो आप सभी लोग क्या करना है, आप लोगों को एक ऐसे लिखना है और ऐसे का टॉपिक होगा माई विश। तो बहुत सारे बच्चों ने फटाफट लिखा और लिखने के बाद आंसर शीट जो है वो मैडम को दे दिया और वो मैडम ने सारा आंसर शीट को कलेक्ट करके घर लेके आया और जब वो उस आंसर शीट को पढ़ रहा था, चेक कर रहा था, उनका पति उनका बगल में सोफा में बैठ के मोबाइल देख रहा था। तो वो जो मैडम था अंजलि मैम, उन्होंने जब वो चेक कर रहा था तो उनका आँख से आंसू आ रहा था, वो आंसू टपक रहा था वो चेकिंग करते समय। तो उनका पति उनका देखा कि अरे ये क्या हो गया, उनका पत्नी के पास गया और उनसे पूछा अरे आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट है उन्होंने ऐसा बात लिखा है अपने ऐसे में, उसे पढ़ के मुझे मेरा आँख में आंसू आ गया। तो उनका पति ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है आंसर शीट में, की लिखी से। हे मैडम में कोले वो मैडम ने कहा है कि ये जो लड़का है उन्होंने एक टॉपिक माई विश, मेरा इच्छा, उसके ऊपर उन्होंने जो ऐसे लिखा है उसमें लिखा है कि मेरा इच्छा ये है कि मेरा घर से मोबाइल हट जाए, मोबाइल दूर चला जाए। क्योंकि मैं जब स्कूल से आता हूँ तो मेरा दादाजी वो भी मोबाइल में बिजी रहता है, जब मैं दादी के पास जाता हूँ तो वो भी मोबाइल में गाना सुनते रहता है। पापा जब ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आके वो थक जाते हैं और बिस्तर पर लेट के वो भी मोबाइल चलाते रहते हैं, मैसेजिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया व्हाट्सएप और फेसबुक में चैटिंग करते रहते हैं। और जब मैं माँ के पास जाता हूँ तो माँ भी मोबाइल में बिजी होते हैं। तो मैं किसके साथ खेलूँ, मेरे साथ खेलने वाला घर में कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोबाइल जो है मेरे घर से हट जाए। और अंत का जो स्टेंजा था, अंत का जो पैराग्राफ था, अंतिम जो अंत में उन्होंने लिखा है काश अगर किसी को कुछ मैजिक, अगर किसी को कुछ जादू आता है तो वो जादू मुझे सिखा दे और मुझे मोबाइल बना दे, ताकि मैं अपने दादा का साथ जो हमेशा मोबाइल उठाता है और मोबाइल देखते रहता है, मैं वो बन जाऊं। मैं वो दादी जो है, दादी जो मोबाइल पे सुनते रहता है, मैं वो मोबाइल बन जाऊं। मेरे पिताजी जो ऑफिस से थक के घर आते हैं और मोबाइल उठाते हैं, मैं वो मोबाइल बन जाऊं। और मेरी माँ जो है हमेशा मोबाइल पे
बिजी रहता है, मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। जब ये चीज़, ये जो आंसर शीट, ये ऐसे जब वो मैडम चेक कर रहा था, वो रो रहा था। तो उसका पति ने कहा कि अरे ये कैसा परिवार है, कैसा फैमिली है, कैसा माँ बाप है, अपना बच्चा को समय नहीं दे पा रहा है, कैसे माँ पिताजी होगा, कैसा परिवार होगा। तो उसका मैडम ने कहा कि ये जो लड़का है ये हमारा ही बेटा है, हमारा ही बेटा मनीष है, जो मेरा ही स्कूल, मेरा ही क्लास में पढ़ता है। तब उनको पता चला कि एक छोटा बच्चा के अंदर भी एक फीलिंग्स है। वो बड़े लोगों से सीखते हैं, जो बड़े लोग हैं उन लोगों को देखते हैं, समय ढूंढते हैं। সময় বিচাৰে যিবিলাক আমাৰ বৃদ্ধসকল আছে। আজিৰ যিটো টপিক হয় এইটো সকলোৰ কাৰণে হয়, অকল ইউথবিলাকৰ কাৰণে নহয়, চবৰ কাৰণে। আমি সকলোৱে লাহে লাহে কি হৈ গৈ আছোঁ, এডিক্ট হৈ গৈ আছোঁ মোবাইলত। মোবাইল এটা ভাল বস্তুৰ, এটা দূৰত যিবিলাক আছে, ডিষ্টেঞ্চত যিবিলাক আছে তেওঁবিলাকৰ কাৰণে মোবাইলটো উলিওৱা গৈছিলে, যাতে যেন তেওঁবিলাকে ওচৰ চাপে, কাষত আহে, এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ কাৰণে। কিন্তু আজি কি হৈ আছে, এই মোবাইল ফোনে এটা সোসাইটিত, এটা ফ্যামিলিত কি আনি আছে, ডিভিজন আনি আছে, ডিভাইড কৰি আছে। ইটোৱে সিটোক বুজি পাবলৈ টান হৈ গৈ আছে। এটা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আহি পৰিছে আমাৰ ফ্যামিলিবিলাকত, আমাৰ পৰিবাৰত। হাজবেণ্ডে ৱাইফক বুজি নাপায়, ৱাইফে হাজবেণ্ডক বুজি নাপায়। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মা বাপেকৰ কথা নুশুনা হৈ গৈছে, শ্বৰ্ট টেম্পাৰ হৈ গৈ আছে। এইটো গোটেইটো শয়তানে সেইবিলাক কৰি আছে। ইয়াত কোৱা গৈছে যে শয়তানে কি কৰে, এটা গুজৰি থকা সিংহৰ দৰে বুলি কোৱা গৈছে। গুজৰি থকা সিংহৰ দৰে, প্ৰথম পিতাৰ 5:8 কৈছে। গুজৰি থকা সিংহৰ দৰে, তাক যে গ্ৰাস কৰিব পাৰিম তেওঁ বিচাৰি ফুৰি আছে। শয়তানে বিচাৰি ফুৰি আছে যে কেনেকৈ এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক বিশ্বাসীসকল আছে, আমাৰ ইউথসকল আছে, তেওঁলোকক মই টাৰ্গেট কৰিব পাৰিম। লুচিফাৰে কি কৰিছিলে, ঈশ্বৰক চেলেঞ্জ কৰি আহিছিলে। ওৱান অফ ইয়ৰ গ্ৰেটেষ্ট গিফ্ট, চবতকৈ ডাঙৰ তোমাৰ যিটো গিফ্ট আছে তাক মই নষ্ট কৰিম বুলি কৈছে। তেওঁ চেলেঞ্জ কৰি আহিছিলে লুচিফাৰ। সেইবাবে কি হয়, যেতিয়া আমি মোবাইলৰ ওচৰত যাওঁ তেতিয়া আপুনি ভাবিব লাগিব যে মোবাইল যদি মই ইউজ কৰি আছোঁ, অকল মোৰ প্ৰয়োজনৰ সময়ত মই মোবাইল ইউজ কৰিব লাগে, এনেই নহয়। যদি এনেই যদি কৰি থাকোঁ, লাহে লাহে কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি চাওঁ। কি হয়, আমাৰ ব্ৰেইনত কিদৰে এটা কেমিকেল ৰিলিজ হয় ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাওঁ। আমাৰ ব্ৰেইনত কি ইফেক্ট আনে ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাওঁ। বুজি পাইছে নে নাই জানো, বাচ্চাবিলাকেতো কথা পাতি আছে, কিন্তু ইউথবিলাকেতো প্ৰায় বুজি পাব। মই হোৱাটছএপ 2017 শিকিছোঁ। मोर जीजन एजन भाभी, मेरा एक भाभी था, वो एक दिन हंस रहा था हमको, व्हाट्सएप करने नहीं जानता है। 2017 में मैंने सीखा है व्हाट्सएप कैसे करता है। 2008 में मैंने फेसबुक व्हाट्सएप खोला था। उस दिन से 2008 जब मैं खोला, उसी दिन से आज भी आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक क्या है, ऑफ है, इनएक्टिव होके बैठा। पासवर्ड भी हम भूल चुके हैं, मैं कभी फेसबुक यूज़ नहीं करता। मेरा फेसबुक खोल के रखा है अकाउंट, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। जिस साल मैंने खोला उसी साल से इनएक्टिव ही है। ऐसे दोस्तों के साथ खोला था, लेकिन आज तक फेसबुक में टच नहीं किया है। व्हाट्सएप कभी कभी यूज़ करता हूँ, क्योंकि कभी कभी डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ता है किसी और को फ़ोटो खींच के। लेकिन व्हाट्सएप भी क्या है, वो भी आपको एक एडिक्शन के ऊपर खींच के ले जाता है। फेसबुक खींच के ले जाता है। जो दूर में एक दोस्त है जिसे दिखाई नहीं दे रहा, वर्चुअल फ्रेंडशिप, वो लड़का है या लड़की है पता नहीं है, लेकिन उसके साथ फ्रेंडशिप करके बैठा हुआ है, चैटिंग करके बैठा हुआ है, पता नहीं। कभी कभी क्या होता है, एक लड़का भी क्या होता है, लड़की बन के मैसेज करता है, लड़की भी लड़का बन के मैसेज करता है, पता ही नहीं चलता। एक वर्चुअल फ्रेंडशिप को ज़्यादा भरोसा करता है, जो दिखाई नहीं देता इन रियलिटी। लेकिन सोसाइटी में उसका एक भी क्या नहीं है, दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, अपने आप को, अपने नज़दीक पड़ोसी को पहचानता नहीं है, लेकिन दूर का दोस्त को पहचानते हैं। आज यही ट्रेंडिंग चल रहा है। और शैतान जो है चारों दिशाओं से
फ्रॉम द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, चारों दिशाओं से वो अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा है। फ्रॉम द टॉप, ये जो सिर है, जब हम लोग हाथ फैला देते हैं तो आपका जो सिर है यहाँ पे टेंशन, लेफ्ट साइड क्या है, डिप्रेशन, राइट साइड शॉर्ट टेम्पर, और नीचे मॉरलिटी, कोई मॉरल नहीं है, मॉरल बिहेवियर नहीं है, मॉरल कैरेक्टर सबसे पुअर। अधिक मात्रा में अगर आप क्या करेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, आप क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा, शॉर्ट टेम्पर होगा। आप एक ट्राई करके देखिए, छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब वो मोबाइल लेते हैं उनसे तुरंत आप क्या कीजिए, छीन लीजिए। छीनने के बाद देखिए वो किस तरह से गुस्सा करता है, क्योंकि उनकी मम्मी ने, उनके पापा ने मोबाइल छीन लिया है। शॉर्ट टेम्पर, बहुत अधिक, छोटे छोटे बात में, छोटा छोटा बात में गुस्सा करना, अधिक मात्रा में। अगर इसी तरह से मोबाइल यूज़ करते रहेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, धीरे 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 गुस्सा करने वाला बन जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। यानी कि आप जब मोबाइल यूज़ करेंगे, अधिक मात्रा में यूज़ करेंगे, क्या करता है, हमारे जो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। तो डोपामाइन जो केमिकल है वो एक हैप्पी है, हैप्पीनेस दिलाता है। जब हम अधिक खुश होते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तब हमारे ब्रेन से क्या होता है, डोपामाइन रिलीज होता है और हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। एंड इट शुड बी नेचुरल, इट शुड कम आउट नेचुरली, वो नेचुरली निकालना चाहिए। लेकिन आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं, इट इज़ कमिंग अप आर्टिफिशियली। आपका जो ब्रेन का अंदर जो है वो आर्टिफिशियली वो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, वो केमिकल रिलीज हो रहा है, खुशी का केमिकल। और धीरे 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 इसी तरह से क्या हो जाता है, आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं तभी खुश होता है, और जब आप मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं तब आप क्या हो जाता है, सैडनेस, दुखी होता है, और धीरे धीरे आपको एडिक्शन में ले जाता है। बिना मोबाइल का आप रह नहीं पाएगा, आप बोरिंग हो जाएगा, आपको बोर फील करेगा कि नहीं आज तो बहुत बोर लग रहा है। एक बार हम मोबाइल छू के देखेगा, मोबाइल देखेगा, यूट्यूब देखेगा, शॉर्ट वीडियोस देखेगा, रील्स देखेगा, और इसी तरह से आपको क्या लगा देगा, लत लगा देगा। एडिक्शन, हिंदी में लत, অসমীয়াত নিশা। যোৱা বছৰ মই ড্ৰাগছৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, আৰু এই বছৰ যিটো পাইছোঁ টপিকটো হ'ল এডিকশ্যন অফ মোবাইল ফোন। আমাৰ জীৱনত বহুত টেনশ্যন আহে, কিন্তু টেনশ্যনৰ আমি যিটো সলিউশ্যন যিটো হয় মোবাইলত বিচাৰিলে নহ'ব। ঈশ্বৰে ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে যে তোমাৰ প্ৰত্যেক লোক, জেৰেমিয়া 29 chapter 29 verse 11 কৈছে, I have a plan for you and that plan is not to harm you but to give you hope and future বুলি কৈছে। ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে যে প্ৰত্যেকজন যিবিলাক ইউথসকল আছে, যি যুৱকজন যুৱতীবিলাক আছে, প্ৰত্যেকজনকে ঈশ্বৰে কৈছে প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা এটা প্লান আছে, to give you a hope and a future দিবলৈ কাৰণে। তেনেহ'লে আমি কেলে তেওঁৰ ওচৰত নাযাওঁ? আমি তেওঁৰ ওচৰত যাব লাগিব। আমি কিন্তু কি কৰোঁ, মোবাইলৰ ওচৰত যাওঁ। আজি মোৰ ভৰিত এটা খিলি সোমাই গ'ল, মামৰ খাই আছিলে, খিলিটো সোমাই গ'ল, সলিউশ্যনটো মই মোবাইলত বিচাৰি আছোঁ। মামৰ খোৱা যদি খিলি যদি ভৰিত সোমাই যায় কি হয়, সেইটো চাই পেলাই তাৰপিছত ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাব। আপুনি এনেকৈ গুগলিং কৰিব, যেতিয়া গুগল কৰি গৈ থাকিব আপুনি বিভিন্ন তাত এনচাৰ পাব যে কেঞ্চাৰ হৈ যাব, কি হৈ যাব। ন' do not go for that, do not go to the Googles, do not go to the YouTube, তাত সলিউশ্যন বিচাৰিব নালাগে। আপোনাৰ জীৱনত এইটো যিটো এটা এডলচেণ্ট যিটো এইজ হয়, এটা এইজ অফ 13 and 16, আপুনি ইম'চনেলি এটা কি হৈ যায়, লনলিনেছ ফিল কৰে, লাজ কৰে। আমি এল্ডাৰ্ছসকলৰ ওচৰত আমি কেনেকৈ যাম, মা বা দেউতাৰ ওচৰত আমি কেনেকৈ যাম, কেনেকৈ যে মই ক'ম, মই যিবিলাক ভুল কৰিলোঁ সেইটো মই কেনেকৈ ক'ম মোৰ দেউতাৰ আগত, মোৰ মাৰ আগত মই কেনেকৈ ক'ম। আৰু শেষত কি হৈ যায়, বহুত ডাঙৰ এটা ভুল হৈ যায়। মোৰ ক'বলৈ মন নাছিলে কিন্তু মই ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ, যাতে যেন কাৰো লগত যেন তেনেকুৱা নহয়। এজন যুৱক আৰু যুৱতী তেওঁবিলাকে বেবিচাৰত গুচি গৈছে, শাৰীৰিক সম্বন্ধত গুচি গৈছে। আৰু মনে মনে যেতিয়া ছোৱালীজন কি হ'ল, যুৱতীজন তেওঁ প্ৰেগনেণ্ট হৈ গ'ল, যুৱকে তেওঁক কি ক'লে যে আহা আমি দুজনে গৈ পিনি মেডিকেলত গৈ পিনি এবৰ্চন কৰিম।
কিন্তু যেতিয়া এবৰ্চন কৰিব গ'ল ভালকৈ নহ'ল আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল পিছত গৈ পেলাই কেঞ্চাৰ হৈ গ'ল তথাপিও ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ মাকক কোৱা নাই নিজৰ দেউতাক কোৱা নাই আৰু যেতিয়া শেষত কেঞ্চাৰ হৈ গৈছে তেওঁ মৰি গ'ল এইবিলাক যেন প্ৰব্লেম যেন কাৰো লগত নহয় আমাৰ জীৱনত যদি আমি কিবা এটা মিষ্টেক কৰিছোঁ কিবা এটা যদি ভুল কৰিছোঁ তেনেহ'লে কি কৰিব লাগে মা বা দেউতাক প্ৰথমত ক'ব লাগে ফৰ এভৰি মিষ্টেক দেয়াৰ ইজ এ ফৰগিভনেছ যদি ভুল কৰিছোঁ ক্ষমা কেলে নাপাম ক্ষমা নিশ্চয় পাম যদি কিবা এটা ভুল কৰিছোঁ তাৰ কিবা এটা সলিউশ্যনটো নিশ্চয় ওলাব এট দ্য এজ অফ এইটো যিটো এজ হয় 13 বছৰ 14 বছৰ 15 আৰু 16 বছৰ এইটো এজত বহুত সাৱধান হৈ থাকিব লাগে আমি যিকোনো এটা সলিউশ্যন আমি নিজৰ লগৰীয়াৰ পৰা বিচাৰোঁ হেৰা আজি মোৰ কিবা এটা হ'ল মোৰ তেনেকৈ কি কৰিব লাগিব জানো বন্ধুকে সুধো লগৰীয়াকে সুধো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক সুধো কিন্তু আমি কি কৰিব লাগে আমি নিজৰ মা বা বাবাক সুধিব লাগে মই তেনেকৈ ভুল কৰিলোঁ কি কৰিব লাগিব নিজৰ মা বা দেউতাক আমি লাজ কৰিব নালাগে তেওঁলোকক এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে बेसिकली मोर अहोमियाते गुसी गल जब हम कभी भी मिस्टेक्स करते हैं जब भी हम भूल करते हैं तो मेरा जो मम्मी है मेरा जो पापा है उनसे जाके मुझे पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं करना चाहिए मेरे साथ ऐसा हो गया मुझे क्या नहीं करना है क्या करना चाहिए तो आपका जो मम्मी है आपका पापा है वो आपको सही दिशा दिखाएगा सही राह दिखाएगा आपको क्या करना चाहिए हमें डरना नहीं चाहिए कि मैंने गलती कर दिया अल्लाह मेरा पापा क्या बोलेगा मेरा मम्मी क्या बोलेगा आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিব লাগে देयर आर लट्स অফ টেনশন ইন आवर আমাৰ দিমাগত বহুত টেনশন সোমাই থাকে সদায় আমি ভাবি থাকোঁ কিন্তু সলিউশন আমি আনৰ পৰা নহয় নিজৰ মা দেউতাৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগে মিশ্ৰ দেশৰ যিজন ৰজা इजिप्ट देखो इजिप्ट का जो राजा था फारो उनका घर में बहुत सारा मेंढक आ गया बहुत सारा फ्रॉक बिस्तर में फ्रॉक है टेबल में फ्रॉक है कुर्सी में फ्रॉक है डाइनिंग टेबल किचन हर जगह फ्रॉक मेंढक ही मेंढक है चारों तरफ क्योंकि उनको श्राप मिला था कर्स मिला था रह नहीं पा रहा था कहीं भी शांति से पूरे जगह पर फ्रॉक ही फ्रॉक था जंपिंग फ्रॉक इधर उधर जंप कर रहा है जब मोसेस उनके सामने मैं आया उनसे अप्रूवल मांग रहा था कि मैं क्या आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ तो वो राजा ने क्या बोला था ये मिस्र देखो जी जो राजा असले फारो उन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं करने से भी होगा कल कर लेते हैं प्रार्थना हमें ऐसा नहीं होना है যিবিলাক খ্ৰীষ্টীয় বিশ্বাসীসকল আছে যিবিলাক ইউথ আৰু আমাৰ যিবিলাক ইয়াত ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীসকল আছে সানডে স্কুলৰ যদি प्रार्थना हम কোনেবা কৰিব আহিছে तुरंत हमें क्या करना चाहिए प्रे करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो तुरंत चला जाए কিবা এটা যদি प्रॉब्लम আহিছে পটককে আমি কি কৰিব লাগে एक्शन ল'ব লাগে अगर कुछ हमारे जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए बहुत ही जल्दी एक्शन लेना चाहिए ऐसा नहीं कि कल के लिए हम लोग रख देंगे ये रोजार दरे रोजा কৰিছে নহয় হৈ যাব কাইলে প্ৰাৰ্থনা কৰিলেও হ'ব কি জানে আজি ৰাতি গুছি যাব নেকি আজি ৰাতি যিমান ভেকুলি আছে সেই বেবিলাক নিজে নিজে গুছি যাব নেকি তো কাইলে লেকে হি বাট চাই আছে তাৰমানে ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই প্ৰাৰ্থনাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নিজে নিজে গুছি যাব আমাৰ জীৱনতো তেনেকৈ জাম্পিং ফ্ৰক বহুত আহিব পাৰে দ্য ফ্ৰকস आर জাম্পিং इन आवर लाइफ बहुत टेंशन इधर उधर ये जो मन जो है बहुत ही चंचल है अभी दिल्ली चला जाएगा अभी मुंबई चला जाएगा कहाँ चला जाएगा बहुत जंपिंग होते रहेगा हमारे जीवन और तार सल्यूशन तो आम कौर विचार लगे हयतो आमार एल्डार्स बिलाक आछे आमार मा देउता नहले ईश्वरर आगत आमी समर्पण करिब लागिब गोटेइखिनि এতিয়া मैं डिप्रेशनर विषय अलमान कलो जे किदरे एजन व्यक्ति लाहे 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 डिप्रेशनत गुसि जाए जेतिया अधिक मात्रा तेও কি কৰে मोबाइल यूज करे डोपामाइन जितु नेকি आमाक
নেচাৰেলি আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা ওলাব লাগিছিলে নেচাৰেলি সেই ব্ৰেইনৰ পৰা যিটো কেমিকেল ওলাব লাগিছিলে এইটো কি হয় মোবাইল ইউজ কৰিলে যেতিয়া আমি আনন্দ পাওঁ তেতিয়া ডপামাইন ৰিলিজ হয় খুব আনন্দ লাগে আমি আমাৰ ডপামাইনটো কি কৰিছোঁ আৰ্টিফিচিয়েলি আমি এইটো ৰিলিজ কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া আমি মোবাইলটো থৈ দিওঁ তেতিয়া সেই ডপামাইনটো ৰিলিজ নহয় আৰু তেতিয়া আমি ছেডনেছত গুচি যাওঁ আৰু তেনেকৈ কি হয় লাহে 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 এডিকশ্যনত গুচি যায় তেওঁ মোবাইল চুলেহে আনন্দ হয় মোবাইল চুলেহে ফূৰ্তি হয় মোবাইল নুচুলে আকৌ তেওঁ দুখত পৰি যায় বৰিং লাগে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তেনেকৈ ভাবি থাকে আৰু সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈ আছে ডপামাইনৰ কাৰণে হৈছে কেমিকেল ৰিলিজ কৰি আছে এইটো মেণ্টেলি এফেক্ট আনিছে মোবাইল ফোন কি কৰিছে মেণ্টেলি এফেক্ট আনিছে আৰু মেণ্টেলি কি হৈ গৈ আছে লাহে লাহে মেমৰি লছ হৈ গৈ আছে কনচেনট্ৰেশ্যন নাই কিতাপ যদি পঢ়িবলৈ কয় এটা পেজ পঢ়াৰ পাছত টোপনি আহে এটা পেজ পঢ়ে তাৰপিছত টোপনি আহে কিন্তু যদি মোবাইল দি দিয়ে মোবাইল দিলে কি কৰিব 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা মোবাইল চাই থাকিব কেতিয়া যে মানে 1 ঘণ্টা সময় গুচি গ'ল কেতিয়া যে 2 ঘণ্টা সময় গুচি গ'ল গমে পোৱা নাই কিন্তু কিতাপ যদি আনি পেলাই দি দিওঁ পঢ়িবলৈ নাই মাত্ৰ 1 পেজ পঢ়াৰ পাছত টোপনি আহি যায় তাৰ মানে তাৰ পেচেন্স যেটো ধৈৰ্য হেতু লাহে লাহে কমি গৈ আছে যেটো কনসেন্ট্ৰেশন আছে কিতাপৰ ওপৰত হেতু লাহে 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 কমি গৈ আছে বেছিকৈ মোবাইল ইউজ কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ প্ৰতি এৱেৰনেছ হ'ব লাগিব আমাৰ যিসকল খ্ৰীষ্টিয়ান ইউথ সকল আছে ইয়াৰ প্ৰতি এৱেৰনেছ এটা থাকিব লাগিব পিতৃ মাতৃবিলাকে এৱেৰ হৈ থাকিব লাগিব অধিক মাত্ৰা যদি মোবাইল ইউজ কৰোঁ কি হয় তাৰ পৰিণামটো কি হয় আজি চাইনাত ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ আছে মোবাইল ফোনৰ কাৰণে যেনেকে আমাৰ ইয়াত জুনাইতে ওচৰতে আছে ড্ৰাগছৰ কাৰণে ৰিহেব আছে ৰিহেব যিবিলাকে ড্ৰাগছ ইউজ কৰে তেওঁ লোকক ধৰি পেলাই ৰিহেবত থৈ দিয়ে ঠিক তেনেকৈ চাইনাত যিবিলাকে অধিক মোবাইল এডিক্ট হৈ যায় মোবাইল অধিক ইউজ কৰি আছে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে যেতিয়া গম পায় যে মোৰ সন্তানে বহুত বেছি মোবাইল ইউজ কৰি আছে আৰু বিনা মোবাইল থাকিব নোৱাৰে মোবাইলত ভিডিঅ' গেম খেলি থাকে PUBG খেলি থাকে আৰু বেছিকৈ মোবাইল যেতিয়া ইউজ কৰা দেখে এডিক্ট হৈ যোৱা দেখিছে তেতিয়া নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ধৰি পেলাই ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰত থৈ দিয়ে আৰু ৰিহেবত কি শিকায় তাত লেফ্ট ৰাইট কৰিবলৈ শিকায় ফুটবল খেলিবলৈ শিকায় আউটডোৰ এক্টিভিটিজ কৰিবলৈ শিকায় আৰু চাইনাত সেইবিলাক চলি আছে এতিয়া তেওঁবিলাকে কি হৈ গৈছে এৱেৰনেছ হৈ গৈছে যে বহুত দৰকাৰী হৈ পৰিছে যাতে যেন আমাৰ যিবিলাক নেক্সট জেনেৰেশ্যন আছে আমাৰ যিবিলাক আহিব লগা জেনেৰেশ্যন ফিউচাৰ সেই ফিউচাৰটো যেন নষ্ট হৈ নাযায় বেছিকৈ কি হয় मोबाइल यूज़ करी ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करके क्या नहीं होना चाहिए आने वाला जो जेनरेशन है जो फ्यूचर है हमारा वो बर्बाद नहीं होना चाहिए इसीलिए चाइना ने क्या किया है रिहैब सेंटर खोल के रखा है आमी सरकारों ऊपर डिपेंड हो থাকিলে নহব যে সরকারে আহিব রিহ্যাব সেন্টার খুলি দিব আমি নিজৰ ঘৰতে নিজৰ ফ্যামিলিতে আমি ওয়েল অ্যাৱেৰনেস এটা থাকিব লাগিব যে কিমান সময়ৰ কাৰণে মই এই মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰিবলৈ দিম মোৰ সন্তানসকলক ভিজিলেন্স ওয়েল অ্যাৱেৰ হৈ থাকিব লাগিব নিজৰ চকুবিলাক খুলি থব লাগিব যে মোৰ ল'ৰাটো কিমান সময় হ'ল এতিয়ালৈকে মোবাইল চোৱা যদি বেছিকৈ চাই আছে তেনেহলে বাহিৰত কি কৰিব লাগে তেওঁলোকক খেলিবলৈ পঠিয়াই দিব লাগে সৰুকে মই নিজে এটা বনাই আনিছো এটো 4:4:2:1 4:2:1 তো 4:2:1 তাৰ মানে হল ইয়াৰ যদি উল্টা ইউজ কৰো আমাৰ লাইফ বৰবাদ হ'ব আৰু 4:2:1 ইয়াৰ মিনিংটো হল 4 ঘণ্টা পঢ়িব লাগে 2 घंटा खेलिब लगे 4 घंटा पढ़ाई करना है 2 घंटा आउटडोर एक्टिविटीज खेलना है और 1 घंटा क्या करना है अगर आपको बहुत मोबाइल देखने का इच्छा हो रहा है तो 1 घंटा आप देख सकते हैं पूरा दिन में पूरा आउट ऑफ 24 आवर्स 1 ही घंटा अगर इसका उल्टा करेंगे आप 4 घंटा मोबाइल देखेगा 2 घंटा बाहर जाके खेलेगा आवारागर्दी करेगा और 1 घंटा ही पढ़ाई करेगा तो वो निश्चित है उसका फ्यूचर बर्बाद होगा उसका फ्यूचर खत्म होगा
वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। लाइफ कैरियर उन्होंने जो सोच के रखा है, बहुत ही अच्छा एक थीम बना के रखा है, पर्पस, द क्वेस्ट फॉर पर्पस। कुछ रीज़न तो होना चाहिए कि मैं किस लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए हम हमेशा बैग बुक के इतना भारी एक बैग किताब लेके हमेशा स्कूल पे जा रहा हूँ। कुछ तो एक कारण है, किबा এটা तो कारण আছে। मैं केले रातिपुवा उठी पेलाय इमान कष्ट करी बेग बुकी पेलाय स्कूलत गई आसो, किबा এটা तो कारण আছে। लाइफत जे मैं किबा এটা কৰিম বুলি, लाइफत जे मैं किबा এটা চাকৰি বা পাম বুলি, বা এজন শিক্ষিত ব্যক্তি হম গাঁৱত আনকো শিক্ষিত কৰিম। তো সেইভাবে এই 4 ঘণ্টা কোনে পঢ়ে? আছেনে কোনোবা ইয়াত 4 ঘণ্টা পঢ়া ডেইলি? এক্সামৰ সময়ত কিন্তু 6 ঘণ্টা পঢ়িব, ৰাতি 12টালৈকে পঢ়িব যেতিয়া এক্সাম ওচৰত আহিব। কিন্তু আপুনি ডেইলি সদায় আপুনি 4 ঘণ্টা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক। আপুনি দৰকাৰ নাই এক্সামৰ ওচৰত আপুনি ৰাতি 12টালৈকে পঢ়িবলৈ। আপুনি যদি ডেইলি কেতিয়াও যদি মিছ নকৰাকে যদি 4 ঘণ্টা সময় যদি কিতাপত যদি দিয়ে, আপুনি নিশ্চয় লাইফত সাকসেস হ'ব। কিন্তু তাৰ লগতে 2 ঘণ্টা কি কৰিব লাগে? আউটডোৰ এক্টিভিটিছো কৰিব লাগে, বাহিৰতো খেলিব লাগে। আৰু 1 ঘণ্টা যদিও মই মোবাইল চাওঁ, মোবাইলত যদি বিজি হওঁ, মই কিবা এটা ইউটিউব চালোঁ বা কিবা এটা কৰিলোঁ মোবাইলত, সেই 1 ঘণ্টাটো মোৰ ইমান ইফেক্ট নানে, মোৰ শৰীৰত মোৰ হেল্থত ইমান ইফেক্ট নানে। কাৰণ মই 4 ঘণ্টা কিতাপ পঢ়িলোঁ আৰু 2 ঘণ্টা মই খেলিলোঁ বাহিৰত। এজনী যিটো মহিলা, তাই নিজে টেষ্টিমনি দিছিলে যে 24 ঘণ্টাত তাই 12 ঘণ্টামান তাই কি হয় মোবাইলত বিজি হৈ থাকে গোটেই দিনটো। ঘৰত কোনো নাথাকে, তেওঁৰ যিজন হাজবেণ্ড বাহিৰত গুচি যায় কাম কৰিবলৈ কাৰণে, আৰু বাচ্চাবিলাক স্কুলত গুচি যায়, দিনটো ঘৰত অকলে থাকে, কি কৰি থাকিম বুলি তাই মোবাইলত বিজি হৈ থাকে। সোফাত বহি পেলাই মোবাইল চাই থাকে, বিছনাত বহি পেলাই মোবাইল চাই থাকে দিনটো। আৰু তেনেকৈ কৰি লাহে কি হ'ল, তাৰ হেল্থত ইফেক্ট আনিলে। তাৰ যিটো নাৰ্ভছৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। নাৰ্ভছৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ পাছত তাই বহুত ডাঙৰ এটা হস্পিটেলত গৈ পেলাই নিউৰলজিষ্টৰ ওচৰত গৈ পেলাই তেওঁ কান্দি কৈ আছে, আজি যদি মই ইমান যৌৱন অৱস্থাত মোৰ কি হ'ল নাৰ্ভছৰ মোৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল বেছিকৈ মোবাইল চাই থকাৰ কাৰণে। সোফাত যদি দিনটো বহি পেলাই যদি মোবাইল চাই থাকে, কোনো লৰচৰ নাই বডিত, কি আহিব? হেল্থত ইফেক্ট লৈ আনিব। আপুনি গমেই নাপাব কেনেকৈ যে সময় গৈ আছে। এইটো শয়তানৰ কাম হয়। শয়তানে বিচাৰি আছে কেনেকৈ যে মই এইবিলাকক মই নষ্ট কৰিব পাৰিম। बागर दौरे फार के उसको क्या करना चाहता है? खाना चाहता है, फाली प्लेट खाब विचारिছে। আজি সাকসেসৰ ওপৰত বহুত কথা ক'ব পাৰে। সাকসেস না লাইফৰ ওপৰত, ষ্টাডিজ ওপৰত, লাইফ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত আমি অলপ যাম। কিন্তু ফেইলিয়াৰো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়। আজিকালি দিনত প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেওঁবিলাকে কি হয়, যদি লাইফত সাকসেস হ'ব নোৱাৰে, যদি ফেইল হৈ যায়, কি কৰে? পটককে শৰ্টকাট এটা ৰাস্তা লৈ লয়, পটককে কি কৰে? নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰিব বিচাৰে। এটেম্প টু সুইচাইড, আত্মহত্যা। ৰিচেণ্টলি এটা নিউজ ওলাইছে, AIR অল ইণ্ডিয়া ৰেংক 1 2017 নিট এক্সামত নৱদীপ সিং নিট এক্সামত তেওঁ প্ৰথম স্থান পাইছে। অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত টপ 2017 বেচৰ হয়। MBBS শেষ হৈ গ'ল, MBBS पढ़ चुका है। ऑल इंडिया रैंक 1 था नीट एग्जाम में, और उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? उससे आगे और क्या है? कुछ नहीं है। वही सबसे टॉपर था नीट का एग्जाम। क्लास 12 के बाद जिन लोगों ने साइंस लिया है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है? नीट का एग्जाम देना पड़ता है, तभी आपको इंजीनियरिंग नहीं तो मेडिकल पे आपको सीट मिलता है, एडमिशन मिलता है। तो वो जो लड़का था वो ऑल इंडिया में नंबर 1 था, 2017 का बैच था। MBBS ख़त्म कर चुका है, पढ़ चुका है। अभी वो स्पेशलिस्ट पढ़ा था, मेडिसिन स्पेशलिस्ट MD, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, बहुत ही नामी कॉलेज है। वहाँ से वो MD पढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना लाइफ ख़त्म कर दिया, सुसाइड कर दिया। क्यों? पेशेंस, धैर्य नहीं,
সৰু সৰু কথাত খং উঠে অলপমান কথাত দুখ লাগি যায় যিকোনো এটা কথাত छोटे छोटे बात में गुस्सा करता है छोटा छोटा बात में क्या करता है उसको दिल से ले लेता है আজি মায়ে কিবা এটা ক'লে দেউতাই কিবা এটা এইটো মনত ৰাখি থৈ দিয়ে সৰু সৰু কথাতে আঘাত পায় কিয় তেনেকুৱা হৈ গৈ আছে আৰু attempted to suicide প্ৰথম কৰিন্থিয়াৰ 6 অধ্যায় 19 আৰু 20 পদত লিখা আছে You are not your own, you were bought at a price. Therefore, honor your God with your body বুলি কৈছে ইয়াত প্ৰত্যেক যিবিলাক যুৱক আৰু যুৱতীসকল আছে you don't have the rights to take your life তোমাৰ ওপৰত কোনো এটা অধিকাৰ নাই নিজৰ জীৱনটো ল'বলৈ কাৰণে because you are bought তোমাক কিনি লোৱা গৈছে ঈশ্বৰে তোমালোকক কিনি লৈছে and with that body you have to glorify the God কিন্তু নজনাকৈ যেতিয়া আমি নিজৰ জীৱনত যদি ফেইলিয়াৰ হৈ যায় নো ডাউট আমাৰ জীৱনত আমি বহুত মিস্টেক কৰিব পাৰো বহুত লাইফত ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে लेकिन हमें क्या करना चाहिए इट इज नॉट द एंड ऑफ आवर लाइफ उससे भी आगे लाइफ है उससे भी आगे जीवन है और ये जो प्रभु ने आपको इतना अच्छा एक जीवन दिया है 2 हाथ दिया है 2 पैर दिया है इतना एक अच्छा इतना सुंदर सा जीवन दिया है उसे नष्ट नहीं करना है उसे खत्म नहीं करना है उससे भी आगे जीवन है ऐसा नहीं है कि आज मैं फेल हो गया ये क्लास में मैं फेल हो गया आज ये सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया तो इससे खत्म हो गया आज के बाद खत्म नहीं उससे आगे भी जीवन है उससे आगे भी लाइफ है हमें आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए आज मेरा दोस्त যিজন মোৰ লগৰীয়া তেনে মোৰ 2-3 জন লগৰীয়া তেওঁলোকে তেনেকৈ সুইচাইড হৈ মৰি গ'ল তেওঁলোকক মই এতিয়াও দেখি পাওঁ বহুত ভাল লগৰীয়া আছে কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰিলে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰিলে ফেইলিয়াৰক তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰিলে মোৰ লাইফত মই ক্লাছ 10ত 2006 ত মই এটেম্প কৰিছিলোঁ ক্লাছ 10 মেট্ৰিক এক্সাম দিছিলোঁ আৰু মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে 83.8% আৰু সেই সময়ত 83.8% মেট্ৰিক এক্সামত বহুত হাই আছিল আৰু যি দিনাখন ক্লাছ 9ত মোক এজন টিচাৰে কৈছিলে যে এতিয়া মই যিটো নেকি আগত কৈ গৈছোঁ যি দিনাখন মই ক্লাছ 10ত ভৰি দিছোঁ যি দিনাখন মই মেট্ৰিক এক্সাম যি দিনাখন মই ক্লাছ 10ত ভৰি দিছোঁ সেই দিনাখনে মই এটা নিৰ্ধাৰিত কৰি লৈছিলোঁ যে আজিৰ পৰা মই ৰাতি 12টা লৈকে পঢ়িম ডেইলি একো পঢ়িবলৈ নাথাকিলেও মই ৰাতি 12টা লৈকে থাকিম আৰু সেই বস্তুটো মই কি কৰি চাম ট্ৰাই কৰি চাম যে সেইজন টিচাৰে কৈছে তো মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম হয় নে নহয় গোটেই বছৰটো মই সেইটো কৰিলোঁ আৰু লাষ্টত ৰাতিপুৱা 5টা বজাত উঠোঁ 12টা বজাত শুওঁ ডেইলি তেনেকৈ কৰি থাকোঁতে মই মাত্ৰ 5 ঘণ্টা শুওঁ আৰু 5 ঘণ্টা শুওঁতে মোৰ তেনেকুৱা লাগে যে 5 ঘণ্টা শুইও মোৰ কি লাগিছে আজি মই বহুত শুলোঁ সাফিচিয়েণ্ট more than sufficient আৰু ৰাতিপুৱা 5টা বজাত যেতিয়া উঠো কেতিয়াবা ঠাণ্ডা দিনত উঠিবলৈ মন নাযায় ভৰিবোৰ কপি থাকে তথাপিও নিজক কি কৰিব লগা হয় মনাব লগা হয় নাই মই উঠিমে উঠি পেলাই যেতিয়া আমি চেয়াৰত বহো যেতিয়া টেবুলত কিতাপ মেলো বহুত কপি থাকে দাঁতবোৰ কি হয় কাটে বাজি থাকে ভৰিবোৰ এনেকৈ কপি থাকে আৰু কম্বলৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ মন যায় আজি হ'ব নহয় ইউ হ্যাভ টু ফাইট কৰিব লাগিব ঠাণ্ডা হ'লেও মই উঠিম আৰু মই পঢ়িম সেইটো এটা কি থাকিব লাগিব নিজৰ অন্তৰৰ ভিতৰত এটা জোশ থাকিব লাগিব যে মই পঢ়িম যেনেকৈ হ'লেও তেতিয়াহে আপুনি লাইফত সাকসেস হ'ব আপুনি কিবা এটা কৰিব পাৰিব ৰিসেন্টলি যেটো এক্সাম হৈ গৈছে এডিআৰই এক্সাম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সাম 11 লাখ আচৰিত মই শুনি পেলাই 11 লাখ ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীবিলাক তাত গৈ পিনি এক্সাম দিছে পোষ্ট আছে মাত্ৰ 300 আই থিংক সো না মোৰ ভুল হ'ল 300 তো ৰেশিওটো আপুনি চাওক 1:3036 3000 এটা পোষ্টৰ কাৰণে 3600 কিবা এটা
পোষ্ট ৰেচিঅ' ইমান ষ্টুডেণ্ট আহিছে এটা পোষ্টৰ কাৰণে তো কিমান চেলেঞ্জ হৈ গৈছে লাইফটো কিমান যে আপুনি পঢ়িব লাগিব কিন্তু তাৰ ভিতৰতে কি আহিছে মোবাইল ফোন আহি গৈছে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব এৱেৰ হ'ব লাগিব মই এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে মোবাইল ফোন ইজ ভেৰি বেড মোবাইল ফোন ভালো হয় থ্ৰু দ্য মোবাইল ফোন ইউ কেন এইটো বহুত আমাক হেল্পো কৰিছে আমি যদি পইচা কাকবা পঠিয়াব লাগে আমি তুৰন্ত উই কেন চেণ্ড দ্য মানি থ্ৰু দ্য গুগল পে থ্ৰু দ্য পেটিএম থ্ৰু দ্য ফোন পে আমি কাকবা পইচা পঠিয়াব পাৰোঁ বহুত সহায় হৈছে থ্ৰু দ্য মোবাইল ফোন কাকবা যদি পইচা লাগে তেনেহ'লে আমি থ্ৰু দ্য মোবাইল ফোন আমি পঠিয়াব পাৰোঁ কিন্তু মোবাইল ফোন একফালে মই কি ক'লোঁ এটা মেডিচিন এটা এলোপেথি মেডিচিনৰ বিষয়ে আপোনাৰ জীৱনত এইটো ভালো কৰিব আৰু অধিক মাত্ৰাত যদি ইউজ কৰে তেনেহ'লে হানি কৰিব মেণ্টেলি এণ্ড ফিজিকেলি বথ আপুনি যিবিলাক টপাৰবিলাক আছে UPSC টপাৰ আমাৰ ছাৰে কৈছিলে UPSC টপাৰ ওলাব লাগিব যিজন UPSC টপাৰ নিটৰ যিবিলাক টপাৰ আছে যিবিলাক এক্সাম দি আহিছে তেওঁলোকক যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লয় তেতিয়া তেওঁবিলাকে কেতিয়াও নক'ব যে মই মোবাইল ফোন চাই চাই মই টপাৰ বনি গ'লোঁ কোনোবা ক'ব পাৰে যে মোবাইল ফোনৰ পৰা বহুত জ্ঞান পায় মোবাইল ফোন যদি বহুত জ্ঞান যদি দিয়ে এটা কথা মনত কৰিব মোবাইল ফোনে আপোনাক এৰোপ্লেন চলাবলৈ শিকাব এৰোপ্লেন কেনেকৈ চলাব লাগে কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্ট মোবাইল ফোনত শিকি পেলাই যদি এৰোপ্লেন চলাবলৈ উঠি যায় আপুনি পাৰিবনে নোৱাৰে তো মোবাইলে বহুত শিকায় আজি যদি মোবাইলে যদি ইমান জ্ঞান দিয়ে তেনেহ'লে স্কুল কেলে আছে টিচাৰ কিহৰ কাৰণে আছে বুকছ কিহৰ কাৰণে আছে আপুনি কোনো এটা টপাৰৰ পৰা নুশুনিব সদায় টপাৰে ক'ব যে মই খুব নিউজ পেপাৰ পঢ়িছিলোঁ আৰু নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ কাৰণে মোৰ জিকে যিটো আছে মোৰ জেনেৰেল নলেজ মোৰ বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে মোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে তেওঁ এইবোৰ কথা ক'ব টিনা ডাবি নাম শুনিছেনে নাই আপোনালোকে টিনা ডাবি UPSC টপাৰ আছিলে আৰু তাই ওৱান অফ দ্য য়ংগেষ্ট আছিলে য়ংগেষ্ট IAS অফিচাৰ তাইৰ কাহিনী বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী তাই ক্লাছ 10তো বহুত ভাল এটা মাৰ্কছ লৈ পেলাই পাছ হৈছে মেট্ৰিক এক্সামতো আৰু যেতিয়া ক্লাছ 10 পাছ হ'ল তাই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম লৈছে ছায়েন্সত পঢ়িছে 11 and 12 তাই ছায়েন্স পঢ়িছে আৰু ছায়েন্স পঢ়াৰ পাছত ক্লাছ 12 যেতিয়া তাই ছায়েন্স পাছ হৈ গ'ল পাছ হৈ যোৱাৰ পাছত তাৰ মাকে কি কৰিলে মাকে তাইক আৰ্টছত পঢ়ালে BA আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম চবে বন্ধুবিলাকে ক'লে লগৰীয়াবিলাকে কৰিলে এইজনীৰ কি হ'ল ছায়েন্স পঢ়ি পেলাই আকৌ আৰ্টছত পঢ়িলে 12লৈকেতো ছায়েন্স পঢ়িলে তাৰপিছত আকৌ আৰ্টছত কেলে ল'লে তাইৰ অন্তৰত কিবা এটা পাৰপ'জ আছিলে ৰিজন এটা আছিলে টাৰ্গেট এটা আছিলে যে মই ক্লাছ 12ৰ পাছত BA পঢ়িম ইন পলিটিকেল চায়েন্স BA পঢ়িলে ইন পলিটিকেল চায়েন্স আৰু যেতিয়া তাই গ্ৰেজুৱেট হ'ল গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট এটেম্পতে তাই UPSC ক্ৰেক কৰিলে আৰু এট দ্য এজ অফ 21 ইয়াৰ্ছ ইমান কম বয়সতে তাই IAS অফিচাৰ হৈছে য়ংগেষ্ট প্লানিং আছিলে একৰ্ডিং টু দ্য প্লান মাকে তাইক সেই গাইডটো দিছে মাকে BSNL অফিচত কৰিছিলে চাকৰি এৰি দিছে নিজৰ ছোৱালীৰ কাৰণে নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে চাকৰি এৰি পেলাই তেওঁলোকে দিল্লীত শিফটিং হৈছে তাত কোচিং লৈছে আৰু তাৰ পাছত কি কৰিছে তাইক গাইড কৰিছে নাই তুমি আৰ্টছত পঢ়িবই লাগিব কাৰণ কি হয় UPSC এক্সামত কি আহে প্ৰায় আৰ্টছৰ পৰাই আহে পলিটিকেল চায়েন্স ৰাজনীতি সেইবিলাকৰ পৰা সোধে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা সোধে চায়েন্সটো পঢ়িলে চায়েন্সতো তাই ভালেই হ'ল আৰু লগতে লগত তাই আৰ্টছো পঢ়িলে দুটাৰে নলেজ তাইৰ লগত আহিলে আৰু তাই ইমান ইজিলি তাই UPSC ক্ৰেক কৰিলে ইমানে নহয় টিনা ডাবিৰ যিজন ভনী তাৰ সৰু ভণ্টিটো UPSC ক্ৰেক কৰিলে তো পৰিবাৰত যদি এজন IAS ওলাই গৈছে লাগি গ'ল লাইন লাগি গ'ল কয় নহয় ঘৰত যদি এজন ডক্টৰ থাকে লাইন লাগি যায় পুতেকবিলাকো ডক্টৰ ওলাই যায় তো এটা পাৰপ'জ থাকিব লাগে আৰু সেই পাৰপ'জ যেতিয়া আমি সেই পাৰপ'জ আৰু সেই ট্ৰেকেদি যদি যাওঁ তেনেহ'লে কাৰোবাৰ এজনৰ গাইড লাগে আমাৰ এল্ডাৰ্ছ আমাৰ মা বা আমাৰ দেউতা বা গাঁৱৰ কোনোবা এজন এল্ডাৰ্ছ আৰু আমাৰ গাইড লাগে কোনোবা এজনক আমি মেণ্টৰ বনাব লাগিব আৰু যিজনৰ মেণ্টৰ নাই যিজনৰ মালিক নাই আপুনি জানে
এটা বাগিচাত যদি মালিক নাথাকে, এটা বাগিচাত যদি চকীদাৰ নাথাকে, সেই বাগিচাটো কি হয়? নষ্ট হৈ যায়। বাগিচাটো নষ্ট হৈ যায়। বাগিচাৰ কি থাকিব লাগিব? চকীদাৰ থাকিব লাগিব। চকীদাৰে কি কৰে? মানা কৰে। আপোনাৰ জীৱনতো কি হ'ব লাগিব? এজন মেণ্টৰ বনাব লাগিব, এজন চকীদাৰ ৰাখিব লাগিব। নহ'লে কি হৈ যাব? জীৱনটো নষ্ট হ'ব, লাইফত কোনো এটা কেৰিয়াৰ নাথাকিব। एदिनाफन एक दिन शेर और जो बछड़ा, गाय का बच्चा, ये कहानी है। शेर और गाय का बच्चा, शेर बहुत दूर से देख रहा था कि यहाँ पे ये जंगल में एक क्या है? गाय का बच्चा है। आज तो हम लंच ले लेगा, आज तो मेरा बढ़िया सा एक लंच हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लंच। तो उन्होंने धीरे 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 करके, जो शेर था वो गाय का जो बच्चा है, बच्चा का पीछे उन्होंने गया उनको झड़पने के लिए, उनका ऊपर जंप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। जब गाय का बच्चा दिखाई दिया कि शेर आ रहा है तो वो तुरंत भागने लगा। तो दोनों भाग रहा था और भागते भागते आगे में एक दलदल था, कीचड़ था, वहाँ जाके दोनों फंस गया। गाय का बच्चा भी वो दलदल में फंस गया और शेर भी वहाँ जाके गिर गया और वो भी फंस गया। शेर और गाय का बीच में जस्ट 5 फीट डिफरेंस, 5 फीट का डिफरेंस था। शेर का मुंह से पानी निकल रहा था, आज तो बहुत अच्छा लंच मिल जाएगा। लेकिन वो जो गाय का बच्चा था वो पीछे देख के बोला, शेर को बोला कि तुम्हारा पास मालिक है कि नहीं है? तो शेर ने बोला, मेरा पास कहाँ से ये मालिक होगा, हम तो जंगल का राजा है, हम तो जंगल का राजा है, हम किसी का अंदर में नहीं रहता है, मेरा कोई मालिक नहीं है। लेकिन गाय का बच्चा ने बोला कि मेरा तो मालिक है और मेरा मालिक जरूर आएगा मुझे बचाने के लिए, मुझे ढूंढते हुए आएगा कि ये गाय का बच्चा खोया हुआ है, कहाँ गया है। और जब वो मुझे दिखाई देगा कि मैं यहाँ दलदल में फंसा हुआ हूँ, कीचड़ में फंसा, वो मुझे जरूर ये दलदल से निकालेगा और निकाल के ले जाएगा। जी जन मालिक থাকে সেইজন বিপদৰ পৰা নিশ্চয় এদিন হ'লেও ওলাব, সমস্যাৰ পৰা ওলাব। মালিক বনাব লাগিব। আৰু কাক বনাব লাগিব? প্ৰভু যীশু। যীশুক আপুনি মেণ্টৰ বনাব লাগিব, প্ৰভু যীশুক আপুনি মালিক বনাব লাগিব। সেইভাবে তেওঁ কৈছে যে যিবিলাকৰ উইজডম নাই, যীশুৱে ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে, যিবিলাকৰ উইজডম নাই তোমালোকে খোজা বুলি কৈছে। James chapter 1 verse 5 to 6, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. যিবিলাকৰ উইজডম নাই তেওঁলোকক ঈশ্বৰে কৈছে যে তোমালোকে কি কৈছে? তোমালোকে খোজা। যদি তোমালোকক যদি জ্ঞান লাগে তেনেহ'লে খোজা বুলি কৈছে। He will give generously without finding any fault. একো ভুল বিচাৰি নথকাকৈ তেওঁ তোমালোকক কি দিব বুলি কৈছে? উইজডম দিম বুলি কৈছে, জ্ঞান দিম বুলি কৈছে। তো why should we not go and ask him? তেওঁকে আমি মেণ্টৰ বনাই ল'ম, তেওঁকে আমি মালিক বনাই ল'ম, যাতে যেন যদিও আমি যদি कीचड़, यदि भी अगर हम कीचड़ में फंस जाते हैं तो वो जरूर हमें कीचड़ से निकालेगा, वो जरूर हमें दलदल से निकालेगा। इसलिए अपना जीवन में एक मेंटर रखना, एक मालिक रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम और हमें कोई खोज के निकाले जब हम दुविधा में। কোনোবাই যে আমাক যেন উঠাই দিয়ে আৰু নিয়ে। আৰু যিবিলাক ইয়াত কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীসকল আছে, আমি পিতৃ আৰু মাতৃসকলে তেওঁলোকৰ টেলেণ্টটো আমি চাব লাগিব যে কিহত মোৰ বাচ্চাবিলাক ইণ্টাৰেষ্ট আছে। সকলো বাচ্চাবিলাক যে পঢ়াত ভাল হ'ব সেইটো নহয়। কিছুমান বাচ্চাবিলাক খেলাত স্পৰ্টছতো ভাল হ'ব, কিছুমান নাচাত ভাল হ'ব, কিছুমান গান গোৱাত ভাল হ'ব। আমি তেওঁলোকৰ টেলেণ্টটো চাব লাগে। সকলোকে ঠেলিলে নহ'ব যে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বাচ্চাজন কি হ'ল, আমুকাৰ ল'ৰাটো ছায়েন্স পঢ়ি আছে, মোৰো বাচ্চাটো ছায়েন্স পঢ়াহেঁতেন বহুত ভাল আছিলে। হে আমাৰ জনটো আৰ্টছে পঢ়িলে, হে আমাৰ জনটো কমাৰ্চ পঢ়িলে, তেনেকুৱা নহয়। ছায়েন্স পঢ়ক, আৰ্টছ পঢ়ক বা কমাৰ্চে পঢ়ক, আপুনি যদি যিকোনো ষ্ট্ৰীম লৈ পেলাই পঢ়ে আৰু তাত যদি মন লগাই পেলাই পঢ়ে, চিয়'ৰলি আই উইল এচিভ দ্য ছাকচেছ। ছাকচেছটো সদায় আহিব। আজি ADRE যিবিলাক এক্সাম দিছে তাত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ, কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ, আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ সকলো তাত আহি বহি আছে, তাত সকলোৱে এক্সাম দি আছে।
সকলো এক্সাম লিখি আছে তাত সব ষ্ট্ৰীমে ভাল হয় যে আমুকা ল'ৰাই আজি দিল্লীত পঢ়ি আছে যে বা বহুত ভাল কলেজত পঢ়িছে আমাৰতো কি আছে আমাৰতো এই গাঁৱতে পঢ়ি আছে কলেজত নহয় আপুনি কলেজ উইল নট ডিটাৰমাইন ইয়ৰ মাৰ্কছ আপুনি যিকোনো কলেজতে পঢ়ক যদি মন লগাই যদি পঢ়ে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি কি হ'ব ছাকচেছ এটেইন কৰিব আৰু এইদৰে যদি লাহে লাহে যদি মোবাইলত যদি এডিক্ট হৈ থাকোঁ তেনেহ'লে লাইফ কেৰিয়াৰটো নিশ্চয় কি হ'ব শেষ হৈ যাব খতম হৈ যাব আমাৰ এটা পাৰপজ থাকিব লাগে কেনিয়াৰ যিজন ৰানাৰ আছিলে বাৰ্নাৰ্ড তেওঁক এদিন ইণ্টাৰভিউ ল'লে আৰু ক'লে যে আপোনালোকৰ যিটো কেনিয়া দেশৰ পৰা ইমান দৌৰিবলৈ ইমান ভাল केनिया में जितने भी लोग हैं केनिया के लोग बहुत दौड़ता है वो लोग जो ओलंपिक जब होता है तो आपको दुबला पतला काला काला करके देखने को मिलेगा जो मैराथन रेस क्रॉस कंट्री रेस बहुत लंबा लंबा दौड़ लगाता है मैराथन रेस ज़्यादातर केनिया के लोग वो लोग क्या करते हैं दौड़ पाता है তেওঁবিলাকে বহুত দৌৰিব পাৰে দীঘল দীঘল যিটো দৌৰ আছে মাৰাথন ৰেচ তাত তেওঁলোকে দৌৰিব পাৰে তা বাৰ্নাৰ্ড নামৰ এজন ৰানাৰ আছে তেওঁ খুদিলে যে তেওঁ এটা হাইষ্ট গোল্ড মেডেলিষ্ট আছিলে সবতকৈ বেছি গোল্ড মেডেল তেওঁ পাইছে আৰু তেওঁ খুদিলে যে আপোনালোকৰ দেশৰ পৰা ইমান দৌৰিবলৈ কেনেকৈ ভাল দৌৰাত যে সবে ভাল ইমান দৌৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে আমাৰ দেশত প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাতে বোলে সাইনবোৰ্ড এটা লিখি থৈ দিয়ে সাইনবোৰ্ড লগোৱা আছে আৰু সাইনবোৰ্ডত লিখা আছে বিৱেৰ অফ টাইগাৰ্ছ বোলে বাঘ ওলায় কি সময়ত যে বাঘ ওলাব ক'ব নোৱাৰে কোনটো সময়ত ক'ৰ পৰা যে জঁপিয়াই আহিব সেইকাৰণে সবে দৌৰাত ভাল বুলি কৈছে আপুনি যদি দৌৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কি হ'ব মোৰ লিখা যদি সকল মাকত হয় মই দৌৰিবই নোৱাৰিম বাঘে যদি খেদে তো সেইকাৰণে কৈছে কি সময়ত আমাৰ ৰাস্তাই ৰাস্তাই আমাৰ কি সাইনবোৰ্ড বনোৱা আছে সাইনবোৰ্ডত লিখা আছে বিৱেৰ অফ আমাৰ ইয়াত বিৱেৰ অফ ডগছ লিখে ইহঁতে বিৱেৰ অফ টাইগাৰ্ছ কেতিয়া যে বাঘ ওলাব সেইকাৰণে বোলে সবে দৌৰাত ভাল হয় আপোনাৰ জীৱনত এটা পাৰপজ থাকিব লাগিব এটা ৰিজন থাকিব লাগিব মই পঢ়িছোঁ যদি কেলৈ পঢ়িছোঁ কিহৰ কাৰণে মই পঢ়ি আছোঁ এজন ছাত্ৰক যদি সোধে কিহৰ কাৰণে পঢ়ি আছোঁ মই নাজানো মা দেউতাই মোক পঠিয়াই আছে স্কুলত মই আহি আছোঁ সেইকাৰণে একো টাৰ্গেট নাই একো এম ইন লাইফ নাই এম ইন লাইফ নথকাবিলাক কি হয় এটা কি কৈছে লেটাৰ ইট ইজ জাষ্ট লাইক এ লেটাৰ ইন এনভেলপ উইথাউট এড্ৰেছ এটা চিঠি হয় এনভেলপৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে আৰু সেই এনভেলপত কোনো এটা এড্ৰেছে নাই তো সেই এনভেলপটো ক'ত গৈ পাবগৈ এড্ৰেছে নাই তো তেনেকৈ থাকিব নালাগে এটা পাৰপজ এটা ৰিজন থাকিব লাগিব মই কিহৰ কাৰণে পঢ়ি আছোঁ মই কি কৰিম মোৰ ফিউচাৰত গৈ পেলাই আৰু মই কাক এপ্ৰ'চ কৰিম ঈশ্বৰৰ আগত ঈশ্বৰে তোমাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীসকল আছে সকলোৰ কাৰণে এটা প্লান কৰি থৈ দিছে বুলি কৈছে and that plan is not to harm you বুলি কৈছে it is not to harm you but to give you hope and a future বুলি কৈছে এটা ফিউচাৰ দিবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগিব মাৰ্ক নয়াতে টেষ্টপটত কৈছে if you believe everything is possible everything is possible for him who believes Mark chapter 9 verse 23 বিশ্বাস কৰা জনৰ সকলো সাধ্য বিশ্বাস करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है যিজনে বিশ্বাস কৰে তেওঁ নিশ্চয় জয় পাব তেওঁ নিশ্চয় জয় হ'ব আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে শেষত যে যিবিলাক বন্ধু বাছি লয় এই যিটো বয়সত 13, 14, 15 and 16 বহুত সাৱধান হৈ থাকিব লাগে নিজৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত যে এজন বিশ্বাসী বন্ধু যেন হয় অনেষ্ট হয় হাম্বল হয় নম্ৰ হয় তেনে এজন বন্ধুবিলাকক আমি বন্ধু পাতিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডশ্বিপে আপোনাৰ ডিটাৰমাইন কৰে if you will কি হ'ব যদি মই এটা ৰং পাৰ্সন লগত যদি মই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰোঁ তেনেহ'লে you will be in the hell আপুনি গাড্ডাত পৰি যাব বন্ধুৰ লগত সদায় সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব ক্লাছতো স্কুলতো আপুনি সদায় সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব যে মোৰ জীৱনত মই এজন ভাল যেন বন্ধু পাওঁ এট দ্য এজ অফ ইটো যিটো এডলচেণ্ট এজ হয় এইটো এজত আপুনি নিজৰ বন্ধুক ডিটাৰমাইন কৰিব লাগিব এটা কাহিনী মনত পৰিছে এই কাহিনী ইয়াত
एक दिन एक राजा जंगल पे गया था शिकार करने के लिए, और शिकार करते करते बहुत गुस्सा वाला राजा था। तो उनके पास जो सैनिक गया था, सैनिक लोग इधर उधर भागा, एक हिरन देखा, मारने के लिए कोशिश किया, हिरन भाग गया। तो राजा गुस्सा हो गया और कहा कि ये जितने भी सैनिक लोग ये कुछ काम का नहीं है, इसे भेज दो वापस, कुछ काम का नहीं है। इनके वजह से आज जो शिकार मेरे हाथ पे आया वो भी चला गया। बहुत गुस्सा आ गया, जितने भी सैनिक है सबको भगा दिया वापस से। तो राजा था, इतना गुस्सा आ गया उनको, तो बोल रहे थे कि आप सब चला जाओ, मैं पीछे पीछे आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा। तो राजा जो है सब जितना भी सैनिक है सबको भेज दिया, और वो पीछे पीछे धीरे धीरे करके आने लगे गुस्सा से। और बीच रास्ता में वो जब थक गया तो वो सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, अभी थोड़ा सा विश्राम करूँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। ये जो अभी यहाँ पे बहुत बड़ा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे में थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। तो वहीं पे वो ठहर गया और वहीं पे सोने लग गया। वो वहीं पे नींद आ गया उसको, वहीं पे सो गया। जब वो सो रहा था तभी ऊपर से एक कौवा आया, और वो कौवा जो क्या किया, क्रो, वो कौवा आके ठीक उनके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, लेटरिन कर दिया, भाग गया। हाँ, तो वो कौवा जो है उनके ऊपर लेटरिन कर दिया, और वो जो लेटरिन है उसका छाती के ऊपर गिर गया। राजा को पता ही नहीं है, राजा को कुछ मालूम नहीं है। वो कौवा वहां से उड़ के चला गया। थोड़े देर बाद एक सुंदर सा मोर आया, पीकॉक। मोर आके वही डाल पर वो बैठ गया। थोड़े देर बाद जब राजा को नींद खुल गया तो उन्होंने देखा कि मेरा छाती में सब लेटरिन है। किसका है? कौवा का है, कौवा, क्रो का। तो ऊपर देखा, तो ऊपर देखते ही उन्हें क्या दिखाई दिया, मोर दिखाई दिया। आज तो ऐसे भी दिमाग गर्म है, एक भी शिकार नहीं मिल रहा है, और ये मेरे ऊपर छाती में हक दिया, लेटरिन कर दिया। इसे रुको, अभी मैं इसे मार देता हूँ। तो उन्होंने अपना धनुष निकाला और उसे मार दिया। वो जो पीकॉक है, मोर, उसको मार दिया। और जब वो मोर नीचे गिर गया तो मरते मरते वो मोर ने कहा कि राजा, मेरा कोई गलती नहीं था, मेरा कुछ गलती नहीं था। मेरा गलती यही था कि आपका ऊपर जिसने गंदा जो हक दिया है वो मैं नहीं, वो कोई और था। लेकिन मेरा गलती ये है कि उन्होंने जिस डाल पर बैठा था उसी डाल पे आके मैं भी बैठ गया। मेरा गलती यही था। केতিয়াबा केতিয়াबा निजर जीवनतो, आमार जीवनतो যদি আমি এটা ভুল লগৰীয়া যদি বন্ধু, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ যদি আমি লগ পাওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ কাৰণে আমিও আমাৰ বিপদত পৰিব পাৰোঁ, আমিও বিপদত পৰিম। সেইবাবে এইটো যিটো এজ আছে, এইটো এজত যদি আপুনি আপোনাৰ যদি লাইফ বনাবলৈ খুজিছে, আপোনাৰ কেৰিয়াৰটো যদি ভাল কৰিব খুজিছে, ভাল বন্ধু এটা বাছি ল'ব লাগে। এজন বিশ্বাসী বন্ধু, যিজন ঈশ্বৰক ভয় কৰে। তো বহুতখিনি ক'লোঁ, কিমান হ'ল যিয়ে নহওক, আজি যিসকল ইয়াত ইউথসকল আহিলে, যুৱক আৰু যুৱতীসকল আহিলে, ইমান ধৈৰ্যৰে তেওঁলোকে শুনি থাকিলে। চেষ্টা কৰিব লাগে, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो মোবাইল ফোন है, যিটো মোবাইল ফোন আমি যিমান পাৰোঁ, যেতিয়া আমাক একেবাৰে প্ৰয়োজন, যেতিয়া আমাক একদম লাগে, যেতিয়া বহুত প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে ইউজ কৰিব লাগে। আৰু যিমান পাৰে তাৰ পৰা দূৰত থকাটো ভাল। অধিক মাত্ৰাত যদি আমি মোবাইল ফোন ইউজ কৰোঁ, মেণ্টেলি ফিজিকেলি, এইটো আমাৰ হেল্থত আৰু আমাৰ ব্ৰেইনত কিবা এটা ইফেক্ট নিশ্চয় আনিব। আৰু আমাৰ যিটো লাইফ কেৰিয়াৰ আছে, আমাৰ কেৰিয়াৰতো নিশ্চয় কিবা এটা ইম্পেক্ট লৈ আনিব। আৰু আপোনাৰ জীৱন এটা মূল্যৱান জীৱন হয়, বহুত ভেলুৱেবল। এণ্ড ইউ আৰ দ্য ফিউচাৰ, ইউ আৰ দ্য নেক্সট জেনেৰেশ্যন, আৰু ফিউচাৰ হয়। আৰু ছ'চাইটিক আৰু এটা চাৰ্চ আৰু এটা ফেমিলিক যদি আপুনি মজবুত কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ ইউথসকল কি হ'ব লাগিব, এৱেৰ হ'ব লাগিব সেইবিলাকৰ বস্তুবিলাকৰ পৰা। আমাৰ ইউথবিলাকে কি হ'ব লাগিব, সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা এৱেৰ হৈ থাকিব লাগিব, যাতে যেন আমি খুব এক্টিভলি যেন সেইবিলাকত ইনভলভ হৈ নাথাকোঁ। মোবাইল যিটো এডিকশ্যন, ইয়াৰ পৰা আমি যেন দূৰত থাকোঁ। নহ'লে আপোনাৰ যিটো কেৰিয়াৰ আছে, এই কেৰিয়াৰ নষ্ট হোৱা নিশ্চিত আছে। ইয়াতে কয় মই মোৰ যিটো আজিৰ মেছেজ আছে ইয়াতে মই সামৰিছোঁ। আগৰ যিবিলাক সময় আছে সেই সকলোবোৰ মই আকৌ আমাৰ যিজন
সভাপতি মহোদয় আছে, তেওঁক মই অনুৰোধ কৰিলে সময়টো ল'বৰ কাৰণে ধন্যবাদ।